Una ay kalikan dai ke selingkuh cau sih. Nikah lia wa upa sementara. Darugi banda nih pajek nikah lia sih. Madaga kai ke pala banggomye urusan nikah ke. Hehehe, ake kurawin pala ita doho ke. Ibu Rini, tiwaram badde masalah ake. Santem pa. Hamai, Iya ta. mune haba? Taham pa ni. Pak Guru Jack. Selingkuh ita gabat tintaun sa pasiraw. Selingkuh ita gabat tiwaram lay oy ura tambaru ga. Tingawan gonggori. Pak Jack di badde ita nawa ita neti pamadda. Bune sintikan nilai rapor madda re. Meran caure kajaw ricu. Sabar jah ma, war badem nahu. Madda kan era ka beasiswaku. Beasiswa au, tiwar beasiswa ru ngomim sempula edeni. Ay na macam-macam wajo. Alay, au maksud. Madda di mua veim itam salingku. Wara beasiswa hamai, ay nangango. Ibu Rini, madda mengua itake. Ay nambeimu madda nilai merah. Wati hamai wati. No di memberam nilai 10. Madda menenti eli itake ke. Podan hamai pokoknya ngomi di kejuara 1. Ay nalalone labo madda. Wati hama anai. Iya ora. Cara hajur cara hajur pajek. Di badem ita Ibu Rini. Nambala loki madda ke lambo badaiku bambei ita nilai rapor merancau elisip ita re bune elingau Ibu Rini sekali wali tartara makasih ita wali pajek ain kami diweki ita re ita sekali ake bune eli guguk aha Bau wara ke lakko lapo ngao dei so si mabade. May tala lapor ka guru-guru May ricu. Wali. Ya Wali. Wali. Aha. Lanjut ita dohore sampai pintu bala ai madam la dula wa